I quite palm harging as I see black interior and cigarettes. I do a black or as I see colors, mine finishing happy. See, I'm for the What's up, people? Johnny here again. May I request came out in a Ford key showroom the airport key right opposite the car. See morning the you say Ford Ecosport BS6 2020 ki model ne ano buto ado see say I review mutok jara ke ma'am color se ampase ado makata na review magi features ka mind tawi the aina mamang nam giba Mahindra XUV 300 the duga su siga yam compare to riba car di ado magi features wise difference ka ki legi khot ke adagi on road price ka ke lai ko le ado ai makata na capture ke aduga review ma'am matam Alright, so front tagi hana horse ma'am. Front ki looks same TMU grills and ovani. Plasticky oy chrome yam kana yaw de ko this te kitang cladding no yaw is kitang khogi shark tooth ki type ta design ma happy yaw because they da but the honeycomb design grill se adagi radiator card manung da radiator yaw front sensor yaw front sensor na tisidi number plate kini front sensor se yaw da male fog lights sile the sina DRL ni DRL how's can the DRL say standard features when adam tong na ko aduga sina halogen pagi line siki looks sidagi yem Ford Mustang have become male magi designs yone headlight ki designs ga magi grill ki designs ga designs ki dang stay da kogi elevated oil ko see is mana this is my Yaris kitang sporty nature ma adum oil he gieng ma aduga tire se 16-inch ne alloy ki design jam pa se aftermarket alloy male magi smoke color tawraga ko ado good gear ki tire di happy se adum ai difference we ke with my bel hajara ke mangi XUV 300 da tire da mo da MRF hapane ado sidida good year hape good year sine dikitang premium mo bi hele ko MRF ta gidi ado tire profile se 205 by 60 into 16 ko ado magi features ama haraga di magi ski ground clearance si yam no kuange 200 mm oe nanga nahangi Mahindra XUV 300 ki ground clearance 170 khaktane aigi gari aigi siasa silai si 175 mm ne aigi na ba khena wange kano Mahindra XUV 300 ado compact SUV na haraga ground clearance already di it doesn't make any sense, right? So aigi sigi se 175 ne adale se ado sigi se 200 mm ne ko aduga magi wheelbase magi sidina sibok ki length se 2519 mm ne yaurs ado mai sta cladding hape akogi typical SUV ki features ne ko smaina the dual tone the smaina ga makha da cladding happy se adagi koi indicator akogi si ORVM da indicator yaujare the rain sensing wipers ne is the RSA
sunroof sida yawre aduga magi roof se blackout oiba ko adagi roof rails is yawre sida aduga ina jik to review se Ford Ecosport ko gi titanium S top class ne si se Sigi BS6 की engine से Sigi गाड़ी से petrol ने 1.5 liter दा का अदुको 98 bhp ओइबा अदुको मागी torque सिना से 149 newton meter ओइ torque से कितंग ने में हाई तारेंग सगी कनो दुको येंग ना बदा कोई Mahindra XUV300 दुका मोगिना 200 newton meter ओइ बने बसिना 149 newton meter ओइ अदुका fuel से 52 liter capacity ne ista yauri se aduga magi keno sidana mileage haitare go mileage se khogi moi the p is around 15.9 kilometer per liter mo pi around 16 kilometer mo pi yam yai adum 16 ai se mogi moina arai gi keno dine reading the p bane ado kitang servicing first servicing to second servicing lagi kitang mileage se kitang di heng kalak pai aduga engines cylinder se koi 3 cylinder oil ko 4 cylinder oil de ahamba da BS4 bokta 4 cylinder oil ramani ado hojiki oina 3 cylinder do oina lai aduga top class ki sigi titanium S ki si mogi brake se maning dana drum brake ne aduga mamang dana disc brake ni yaur se eco kanogi XUV300 na tire mari mag loina bak keno oi ki bane disc brake oi bane sidana mo disc brake se mamang khakta ni yauri se aduga maningi wipers yawe aduga maningi koi gi boot sina smai tor hang dok ko side ta smai tor hange adu hang bagi magi maning da su smai na scoop oi ba design je ko sisina hena space hena lehen gdoine aduga sigi Ford Ecosport ki boot space 435 mm ne kenogi compare to matam da kasagi XUV300 gi tuna 259 liter katang oyo ne then almost double ne sida yauri se aduna space disine yam hele aduga 1178 right adumai sidai tools ki yogzere illumination kanogi ambient light ko sigi Ford Ecosport sigi color se hoji any review to sigi lightning blue haire ko race red haibam lai re absolute black haibam lai diamond white haibam lai mundust silver haibam lai smoke gray haibam lai aduga canyon rich haibam lai ko color ni ma'am interior se muk changa yeng si keyless entry ni akoi gi top class koi bagi ko rapid black interior oi aduga black tang sagi orange brown haitare ko aduna manung se smaina leiba yamna adum sporty oi haitare ga idi black interior se yam paame ado ai gari da black oi de instrument cluster se bit yeng se yam the functional way of the driver ano watching oi tara ga yam kana gani vehicle setting the engine off my lighting gum ke lena bak same ba yare aduga 220 km/h baki reading pire adagi magi engine temperature adagi state na mo akogi C is kaino isu gyan dadre aduga steering se magi sida lining ma happy stitch toroga lining ma happy magi sigi color brown colors na adum yengoda fazale और सिगी गाड़ी से एयरबैग तरुक ने यावरी से सिसुदम एयरबैग से यामे ममांगी XUV300 दना एयरबैग तरेट खक्तने यावरी से तादी एयरबैग तरेट ने यावरी से सिदना तरुक ओबा अदुका AC से सिना ऑटो
auto AC di oi hadu target ngai dual zone di oi tawa sidara muko magi traction control on off yaure adagi sida akogi USB ani hape aduga AC gi control ngakni sigi sana 8-inch ki touch screen display ni ko sida akogi audio adagi phone loina hape adagi magi Bluetooth connectivity loina hape mobile apps koi connector ga taw ga ni AC vents ka sunroof yawe sigari sisu ko ado sigi se han yengsi sina koi sunglass holder yaure adagi sigina what is that sunroof ki control oira male sidaga ambient lighting yaure light sistem yaure sunroof se sunroof layer close ang torge diba sigis na mo close to daw palligin okay aina half of one pingin sida kaimbo yawdre mirror yaw magadi hena nungai dawdi sida di mirror yawe airbag sida sumasagi light yawje seat se leatherette ne seat se black oil sisu aduga keys da lere koigi sigi start engine start stop button ni yawe se aduga sigi sisu nahangi dumaina key se satok pu yai sumaina aduga amu option ba sini gear 5 gear yar si 12 volt charger adagi storage kuma kagi khara yaure adagi sta su cup holder ani yaure staida akagi headrest armrest ta su storage ya chogom yaure yam sangi ni sidi khut ai phanam sangre sidi phanam channi se poche aduga features sama sigi dead pedal yawdi siga ise yaw sigi hardboard sina kupsan boile dead pedal yaw sona kada yawdo wai ur maningi da mu changa pe yengse maningi thong da maningi sit se amu ka bet phamai yengsi okay oh quite first impression hargati maning se ai cockpit design se fazai yengda aduga sit se ai 510 ni wangi se ado fadina thenge aigi sitting aigi mamangi driver gi fadina maning chingdara kanda leiba position dune adu ka taraga chu theng taraga chu ngai sigi sit maina ko level kon manina adu maingonda comfortable di oi under high support yam fazana yawe aduga rear AC vent yawdi sida su aduga sigi sise ID 510 ni wang ise sigi headrest aingonda aigi lenkano doi laigre nangan doi laigre sise ai sai bok wangam magadi hagadong ne adu sise ai nangan doi laigre swain toroga happen yeng positions sida su light mo yawe light se atai di smaina mathak ti yongna ne sai di yaw ne mai sida maning doi yawe sini
seat se adjustable oi bise maning mo smaina mamang maning gatane chingtok pai se smaina mathak makha chingtok ya di adugi di option yok de sena ko gi engine bay 1.5 liter petrol ne insulation yaha pe but magi hood ki su ko ada engine su kitang smaina cover ama toram ga di yamna naked obi tap to si sinamo kitang magi cover ama hapchen biramo ga di hena magi sound do kitang hena kena to go ne sigis na 98 horsepower aduga diesel na 115 horsepower oiba ka kitang expose oiba kitang yaw magi si coil just yaw ri ba kitang expose oi aduga yamna ahang ba jaga ai tare ko swai da hang ni am kitang compact ohen di hen ohen ba ya ga khale mo gi engineering yam kana gi di adum mai matang khang zero do khoina hek first impression gi ngo tam da gari si engine jack thada ba tam da space yam hang le ai tare ko sigi myam je khoina hang lam dra ga di kitang do su gari se manung gi space to smaina inkhat la kan ne manung hen spaces ohen ba ya ba gi chances there must be a khang de khoi engineer na tam ne automobile engineer na tam ne du matang ya kan khang je khoina uzab du ko tang hai jab ne aduga mogi sigi Ford Pass hai na mogi app ama lai ba ko adu sigi se mogi mobile app che download to bi raga sa gi Ford ki mogi gari du gi vehicle du gi VIN number do adu du hapta la kan na sa gi mobile app se da khogi start stop power engine to ya do ne adagi vehicle gi location adagi khogi odometer adagi engine adagi tire pressure adagi magi gari gi authorization ai tarage mi atop kana kana thoi ko le adugi bawa adagi masagi fuel level adagi distance to empty myam ja khogi gari se si swing out de bidanga sai mobile app to dagi lo da monitor to ba ya tu ne ba adugi sigi facility and technology sa sagi Ford ki study am pd sigi Ford Pass se Ford ki gari aya maloina ba facility le gani sagi Ford ki freestyle Ford ki endeavor Ford ki Ecosport ko admaina sigi Ford ki Ford Pass sai se sigi connectivity se sigi facilities me le da other sigi car sigi on road price 12 lakhs 64,000 ne le se on road price da aduga magi EMI facilities ke loina bu le gani minimum down payment da 15% of the vehicle ka aduga koi business person da koi ITR file to bogi magi proof ama lai da bani business person or gana aduga koi salaried person or gana koi form 16 gi adugi physical myam document myam da submit to biraga adum loan facility ona lobo ya gani EMI gi monthly payment ti chalaga hyped wari dana biro adudi magi down payment pi kan paisa dui matungina EMI su calculator ko damni interest kya level ko pana du loan calculator ko damni na adu mu chap chaba exactly high bang amroi adu duni lei se me am test drive to winning so test drive ki facility dum lai gani aduka sini 2020 ki Ford Ecosport makathana ai atotopa gari sinam jarake me am kai bu gari pambi ke khopi ke have the review to jarake habiro adunga sigidi thank you so much.